Ibarura igice cya 23. Balamu abwira Balaki kumwubakishiriza aho hantu intambiro ndwi no kumushakira ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7. Balaki abigenza nk'uko Balamu abivuze. Balamu na Balaki batambira kuri buri rutambira ikimasa n'imfizi y'intama. Maze Balamu abwira Balaki ati, guma iruhande rw'ibitambo byawe bikongorwa n'umuriro, nanjye ngende ahari ndi ubonane n'Uhoraho muhanuzi. Icyo ari bumpishuriye ndakikubwira. Nuko ajya mu mpinga y'umusozi, Imana irahamusanga. Arayibwira ati, nubakishije intambiro ndwi, ntambira kuri buri rutambiro ikimasa n'imfizi y'intama. Uhoraho aha Balamu ubutumwa kugira ngo abushyikirize Balaki. Balamu asanga Balaki ahagaranye n'abatware b'Abamowabu iruhande rw'ibitambo bye bikongorwa n'umuriro. Balamu arahanura ati, Balaki yankuye muri Siriya, uwo mwami wa Mowabu yankuye mu misozi y'iburasirazuba, arambwira ati, ngwino umvumire abakomoka kuri Yakobo, ngwino usabire n'Abisiraheli. Navuma nte ab'Imana itavumye? Nasabira nte nabi abuhoraho yatonesheje? Nabitegereje ndi hejuru y'ibitare, nabarebye ndi mu mpinga y'umusozi. N'ubwoko butuye bwonyine bwitandukanyije n'andi mahanga. Abakomoka kuri Yakobo ni benshi nk'umukungugu, no kubara 1/4 cy'Abisiraheli biraruhije. Icyampa nkipfira ndi intungane nkabo, icyampa iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Balaki abwira Balamu ati, ungenje ute? Nakuzaniye kuvuma abanzi banjye, none basabiye umugisha. Balamu aramusubiza ati, none se singomba kuvuga icyo Uhoraho ambwiye? Balamu asabira Abisiraheli umugisha. Balaki arongera aramubwira ati, dore hano urareba igice kimwe cy'inkambi y'Abisiraheli gusa. None ngwino nkujyane aho ubasha kubareba bose ubamvumire. Amujyana hirengeye mu mpinga y'umusozi wa Pisiga, ahubaka intambiro ndwi, atambira kuri buri rutambiro ikimasa n'imfizi y'intama. Balamu abwira Balaki ati, guma iruhande rw'ibitambo byawe bikongorwa n'umuriro, nanjye ngiye hariya hirya guhanuza Uhoraho. Uhoraho aha Balamu ubutumwa kugira ngo abushyikirize Balaki. Balamu asanga Balaki ahagaranye n'abatware b'Abamowabu iruhande rw'ibitambo byo bikongorwa n'umuriro. Balaki aramubaza ati, Uhoraho avuze iki? Balamu arahanura ati, Balaki we, haguruka wumve. Mwene Sipori, ntega amatwi. Imana si umuntu kugira ngo ibeshye, si n'ikiremwa muntu kugira ngo yisubireho. Nta kivuga ngo ibure kugikora, ikisezeranye iragisohoza. Yantegetse guhesha Abisiraheli umugisha, yarawubahaye sinabihindura. Ntihakabeho ibyago mu bakomoka kuri Yakobo, umubabaro ntukarangwe muri abo Bisiraheli. Uhoraho Imana yabo abe hamwe nabo, niwe mwami bavugiriza impundu. Imana yabakuye mu Misiri, nibaha imbaraga nk'iz'imbogo. Nta bupfumu bwagira icyo butwara abakomoka kuri Yakobo, nta n'umutukiro wafata Abisiraheli. Kuva ubu abantu bazatangara bati, dore iby'Imana yakoreye Abisiraheli. N'ubwoko bubaduka nk'intare y'ingore, buvumbuka nk'intare y'ingabo, ntiryama itara ry'umuhigo, ntiryama itaranywa amaraso y'icyo yishe. Balaki abwira Balamu ati, niba udashoboye kubavuma, nibura wibasabira umugisha. Balamu aramusubiza ati, mbese sinakubwiye nti Uhoraho avuga nicyo ndi bukore? Balamu yongera guhesha Abisiraheli umugisha. Balaki abwira Balamu ati, ngwino nkujyana ahandi hantu, ahari Imana irakunda ko bamvumira. Balaki amujyana mu mpinga ya Pewori ahitegeye ubutayu. Balamu abwira Balaki kumwubakishiriza aho hantu intambiro ndwi no kumushakira ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7. Balaki abigenza nk'uko Balamu abivuze, atambira kuri buri rutambira ikimasa n'imfizi y'intama.